Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza, mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no kurushaho gukomeza kunogerwa na gahunda n'amakuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, mwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi na Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Espagne, namwe kandi mukadukurikira muri ku mugabane wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu nka Canada, mwese ikaze muri aya makuru. Ni amakuru mu buryo butunguranye cyane kuri Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene, muramuzi cyane, ni minisitiri muri minisiteri ishinzwe ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, yabaye umuyobozi wa CNLG igihe kitari gito, yabaye mu nshingano zitandukanye mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero ni amakuru akomeye cyane mbazaniye muri aka kanya kuri Dr Jean Damascene Bizimana. RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rumaze gusohora itangazo rikomeye cyane, ariko kandi turaza kugaruka no kuri ya dosiye ya wa mwarimu wa kaminuza yavuzweho gusambanya abana bakiri bato abashukisha ibijyanye n'amafaranga muri rusange. Ikaze muri amakuru. Mbere gato yuko twinjira muri amakuru y'ingenzi mbabwiye, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru yihutirwa atugezeho muri aka kanya. Muribuka inkuru twabagejejeho y'urupfu rwa Shinzo Abe wahoze ari minisitiri w'igihugu cy'Ubuyapani. Uyu waje kugira uruhare mu rupfu rwe rero uwishe Shinzo Abe yamaze gukatirwaho igifungo cya burundu. Witwa Tetsuya Yamagami wari ukurikiranyweho kwica uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe, yakatiwe n'urukiko rwo muri iki gihugu igifungo cya burundu umwaka ushize. Ku munsi wa mbere w'urubanza rwe nibwo uyu mugabo w'imyaka 45 yemera urukiko ko yakoze icyaha cyo kwica Abe wari uri mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mujyi wa Nara muri 2022. Nyuma yo kwemera icyaha yakoze, abashinjacyaha basabye urukiko ko uyu mugabo yahanishwa igifungo cya burundu kubera ibyaha yakoze birimo no kwifashisha imbunda mu kwica uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubuyapani. Abamwunganira mu mategeko basabye urukiko ko rwamugabanyiriza igihano yahawe kubera ko ibyo byaha yabikoze kuko ari umwe mu bagizweho ingaruka n'imyemerere y'idini ryemewe muri iki gihugu rigateza ikibazo. Uyu yaburanaga uyu mugabo kandi yagaragaje ko uru rupfu rwatewe n'ikibazo cy'umubano hagati y'ishyaka riri ku butegetsi rya Liberal Democratic Party n'itorero rya Unification Church rizwi na benshi nka MUNIS. Yamagami yavuze ko yashinjaga Abe guteza imbere iryo torero, avuga ko ryashegeshe umuryango we kubera inkunga nyinshi cyane nyina yagiye aritangamo. Bivuga ko nyina yatanze hafi miliyoni 100 z'amayeni, ni ukuvuga asaga ibihumbi 660 by'amadolari Amerika, avuga ko ari ikimenyetso cy'ubudahemuka ku itorero. Ibi byatumye hatangira kandi iperereza ku mikorere y'itorero ryo muri Korea y'Epfo, ndetse biza gutuma abagize guverinoma bane bahita begura. Muri Werurwe 2025 urukiko rwo muri Tokyo rwategetse ko iri torero rifungwa, rikanategekwa kandi kugurisha ibikorwa ryari rifite muri iki gihugu cy'Ubuyapani. Hari makuru aravuga yuko Perezida Emmanuel Macron yongeye kugaragara mu nama yambaye lunette zijimye cyangwa se fime. Menya icyo rero yabaye kuri wa kabiri mu nama yiga ku bukungu izwi nka World Economic Forum iri kubera i Davos mu Busuwisi. Mu bayobozi baturutse hirya no hino ku isi ayitabiriye, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatunguye benshi nyuma yo gufata ijambo yambaye amadarubindi y'izuba. Macron yatunguye benshi bibaza ku myambarire ye nk'umukuru w'igihugu, nubwo atigeze atanga amakuru yimbitse agendanye n'impamvu yo guhitamo kugaragara gutyo. Amwe mu makuru avuga ko byaba bifite aho bihuriye n'uburwayi bw'ijisho amaranye iminsi. Ubwe aherutse kandi kumvikana atera urwenya ku burwayi bwe, avuga ko ari l'œil du tigre, ijisho ry'igisamagwe, hari mu birori bya gisirikare yatumiwemo mu cyumweru gishize. Ikibazo Macron yagize mu ijisho cyatewe n'imitsi yo mu jisho yagize ikibazo hanyuma ijisho riratukura. Ni ibintu bibaho iyo umuntu abyiringiye amaso cyane ku buryo ushobora gusanga ijisho ry'umuntu kandi ryajemo amaraso. Ntabwo ari uburwayi bubabaza, ni uburwayi bukira, ariko uburwaye ari igihe rero ababona bumuteye inenge akaba yahitamo kwambara lunette zijimye. Uburusiya bwatangaje ko OTAN igeze kure umugambi wo kubushozaho intambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko amagambo n'ibikorwa bya bamwe mu bayobozi b'ibihugu by'i Burayi barimo umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN Mark Rutte bigaragara ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri kwitegura intambara yeruye ku Burusiya. Sergei Lavrov yabitangaje ku 20/5 mu kiganiro n'abanyamakuru cyagarukaga ku bikorwa by'ububanyi n'amahanga by'Uburusiya byaranze umwaka 2025. Yagaragaje ko abayobozi bakuru b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi
European Union nk'umuyobozi ushinzwe politike mpuzamahanga muri European Union witwa Kaja Kallas, le perezida w'iyi komisiyo Ursula von der Leyen ndetse n'abayobozi b'ibihugu birimo Ubudage, Ufaransa n'Ubwongereza batagisha mugambi wo guhangana n'Uburusiya. Agize ati bari kwitegura intambara n'Uburusiya mu buryo bweruye kandi ntibikihisha. Sergei Lavrov yavuze ko mu gihe Uburusiya bwifuza gukemura buhereye mu mizi amakimbirane bifitanye na Ukraine, ibihugu by'umurengerazuba bw'isi ari byo byakomeje kandi gukongeza uwo mwuka mubi mu myaka myinshi cyane ishize, bigamije guhindura Ukraine igikoresho kibangamira umutekano w'Uburusiya. Yongeyeho ko nubwo abayobozi b'umurengerazuba bw'isi batakivuka kenshi cyane umugambi wo gutsinda Uburusiya mu buryo bwa gisirikare, ibikorwa byabo bigaragara ko uwo mugambi ugihari mu bitekerezo ndetse no mu migambi yabo by'umwihariko binyuze mu gukomeza kandi gushyigikira ubutegetsi bwa Kiev, ni ukuvuga Ukraine, abashinja kurangwa n'ivangura n'urwango ku Burusiya. Uburusiya bumaze igihe kandi buhakana ibivugwa n'ibihugu by'i Burayi na Amerika ko bushobora kubigabaho ibitero, buhamya ko bigamije kandi gutera ubwoba abaturage ndetse no kuzamura ingengo y'imari ikoreshwa n'igisirikare mu Burayi. Icyakora ibihugu birimo Pologne, Finland, Lithuania, Latvia na Estonia byakomeje gutsimbarara kuri iyo mvugo ndetse biherutse no kuva amasezerano mpuzamahanga buza ikoreshwa ry'ibisasu bitegwa mu butaka, bitangaza ko bigiye kandi kubyongera ku mipaka bihuriyeho ndetse n'igihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru yakomeje kugenda bishimangira. Hanyuma reka tujye kuri ya makuru yacu kuri Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene ndetse n'ibitangazo rya RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ariko reka duhere kuri Dr Jean Damascene turebe amakuru amuvugwaho. Minisitiri Dr Bizimana yashimiye urukiko rwa Loni rwanze gufungura Musema Alfred wahamijwe ibyaha bya jenoside. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yashimiye urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT rwanze ko Musema Alfred wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane afungurwa. Yagaragaje ko imikorere y'abacamanza bari muri uru rwego muri iki gihe itandukanye n'iyo ku bwa Theodore Meron wagize abera Abanyarwanda bari barahamijwe uruhare muri jenoside, barimo Protais Zigiranyirazo akanagabanyiriza igihano kandi barimo Theoneste Bagosora. Umucamanza Theodore Meron yayoboye urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha rwari rwarashyiriyeho u Rwanda, urwashyiriweho Yugoslavie ndetse na IRMCT kuva 2012 kugeza 2019. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yatangaje ko abicanyi bagambaniye ikiremwamuntu bakangiza ibidashobora gusanwa bakwiye kumva ko bagomba kurangiza ibihano bakatiwe n'inkiko nk'inyishyuno y'ibyaha bakoze. Yagize ati abicanyi bagambaniye ikiremwamuntu bakangiza ibidashobora kandi gusanwa bakwiye kumva ko ikiguzi gito cyane cy'ibyaha bakoze ari ukurangiza igifungo cyabo. Hashimwe abacamanza bubaka amahoro bakita ku buremere bwa jenoside bagahumuriza abagizweho ingaruka n'ubwibone bwa Theodore Meron. Musema Alfred imyaka 76 y'amavuko yafatiwe mu Busuwisi tariki ya 11 Ugashyantare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ubwo yashakishwaga kugira ngo akurikiranweho uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi muri perefegitura ya Kibuye hagati y'Amata ndetse na Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. N'umwe mu bayoboye ibitero interahamwe zagabye ku Batutsi ku musozi wa Gitwa tariki ya 26 Mata. Uwamuyira ku ya 13 na 14 Gicurasi n'ibindi byagabwe mu bice bitandukanye muri Gicurasi 94 byapfiremo impunzi z'Abatutsi zabarirwaga mu bihumbi. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Musema Alfred yagize uruhare rutaziguye mu bitero byagabwe ku musozi wa Rwirambo hagati ya tariki 27 Mata n'itariki ya 3 Gicurasi, mu Mataba hagati ya muri Gicurasi no ku Buvumo bwa Nyakavumu mu mpera za Gicurasi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ahiciwe Abatutsi barenga 300 bafungiwe muri ubwo buvumo hanyuma baratwikwa. Abatangabuhamya basobanuye ko muri ibi bitero byose Musema Alfred wari umuyobozi w'uruganda rw'icyayi rwa Gisovu akaba n'umuntu wa hafi wa Aloys Ndimbati wari burugumesitiri wa komine Gisovu yabaga yitwaje intwaro kandi ko inshuro 3 yarashe mu kivuge cy'Abatutsi bari bahunze ubwicanyi. Tariki ya 27 Mutarama umwaka wa 2000 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwari rwarashyiriyeho u Rwanda rwahamije Musema ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo gukora jenoside, gutsemba no gusambanya ku gahato mukatira igifungo cya burundu. Musema Alfred yakanye uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane arajurira. Tariki ya 16 Ugushyingo 2001 urukiko rw'ubujurire rwamanaguyeho icyaha cyo gusambanya ku gahato mushimangira ko ibindi byaha yabikoze rugumishaho igifungo cya burundu. Itariki ya 9 kandi Ukuboza 2001 Musema Alfred yakuwe muri kasho
ajyanwa muri gereza muri Mali kugira ngo ahafungirwe. Tariki ya 19 Ukuboza na 18 yimuriwe muri gereza ya Benin kugira ngo habe ariho afungirwa. Tariki ya 7 Kanama 2019 Musema Fred yasabye ARMCD gufata umwanzuro wo kumufungura mbere y'igihe, ariko umucamanza Carmel Agius arabyanga. Yarajuriye ariko ubujurire bwe buterwa utwatsi tariki ya 10 Mutarama 2020 hashingiwe ku kuba atari yakarangije bibiri bya gatatu y'igifungo yakatiwe. Icyemezo cyo gusanisha igifungo Musema Fred amaze afunzwe n'igihe umugororwa yemerewe gusaba gufungurwa mbere y'igihe cyashingiwe ku ihame mpuzamahanga rya RMCT igenderaho rihwanisha igifungo cya burundu n'igifungo cy'imyaka 45. Hagati aho ngaho tariki ya 14 Mutarama 2025 Musema Fred yongeye kandi gusaba RMCT ko yafata umwanzuro wo kumufunguza mbere y'igihe, ayimenyesha ko nafungurwa azajya kubana n'umuryango we utuye mu Busuwisi. Perezida wa RMCT Graciela Gatti Santana tariki ya 12 Mutarama 2026 yasobanuye ko Musema yitwaye neza muri gereza afungiyemo kandi ko yemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, ariko ko ibyo bidahagije bitewe n'uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Uyu mucamanza yasobanuye ko Musema agongwa n'ingingo yo kuba kugeza iki gihe ataremera ibyaha yakoze cyangwa ngo yicuze. Ibyo rero bikaba biterekana ko yahindutse bihagije ku buryo rero byamuha amahirwe yo kurekurwa hakiri kare, bityo ko azakomeza gufungwa. Graciela yagaragaje ko Musema yari umuntu ukomeye cyane muri Kibuye washoboraga gukumira ubwicanyi interahamwe zakorewe abatutsi, ariko ko ntacyo yabikozeho kuko bishwe areba kenshi nawe kandi azifasha kwica abatutsi. Tujye ku nkuru ivugwa kuri RIB cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko ibishinjwa umwarimu wa kaminuza ukekwaho gusambanya abana. Inkuru yabaye Kimomo ku itariki ya 19 Mutarama 2026 ko RIB yafunze umwarimu wa kaminuza akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana mu mashuri yisumbuye n'ibindi bifitanye isano nacyo. Uyu mugabo w'imyaka 41, ibindi byaha akurikiranyweho harimo gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi no gucura umugambi wo gukora icyaha. Amakuru igihe yamenye nuko uyu mugabo yashukishaga abana amafaranga akabasambanya. Muri dosiye y'uyu mugabo harimo umunyeshuri yabanje kandi gusambanya, nyuma akajya amutuma abana baryamana. Undi wari umukozi mu kabari k'Inyamirambo nawe bararyamanaga, nyuma akajya amutuma abana. N'uwakoraga massage nawe kandi bararyamanaga kandi akamushakira abana bo gusambanya. Abo batatu kandi bakurikiranyweho gucura umugambi wo gukora icyaha ndetse no gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina undi. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe dosiye yabo kandi yoherejwe mu bushinjacyaha kwa 16 Mutarama 2026. Amakuru agera ku gihe nuko mu bihe bitandukanye umwarimu yagiye yishyura abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye amafaranga hanyuma akabasambanya. Abo bafunganywe bose bikekwa ko baryamanaga, nyuma akabasaba ko bamushakira abana bato akabishyura hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 20 buri gihe uko bamushyikirije umwana asambanya. Amakuru avuga ko buri wese kandi yagiye amuhuza n'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye harimo ay'i Kigali n'ahandi akabishyura. Ingingo ya 14 y'itegeko rihindura itegeko nimero 68/18 ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8/18 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko gusambanya umwana ari icyaha ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 25. Ni mu gihe itegeko ryo muri 2018 ryerekeye gukumira, kurwanya no guhana icuruzwa ry'abantu no gushakira inyungu mu bandi. Mu ngingo ya 24 havuga ko ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'5 n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye itangazamakuru ko imigirire igaragara ko urubyiruko n'abakuru iyo guhererekanya abantu hagamijwe gukora imibonano mpuzabitsina igize ibyaha. Ati mu rwego rwo kurwanya ibyaha iyo byitwa pase, ati bikozwe n'umuntu mukuru abikora ku mwana, ndavuga yohereza umwana ku muntu mukuru ngo amusambanye, hashobora kandi kuvamo icyaha. Ati ibyaha bikurikira: gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana, gushakira inyungu mu mibonano mpuzabitsina y'undi. Yongeyeho ko abantu kandi basabwa kubyitondera cyane kuko RIB ntizabihanganira na gato abantu bazafatirwa kandi muri ibyo bikorwa bigize icyaha bazajya bahana. Gusa kandi biragayitse, ati gusanga umuntu w'umurezi wiruka mu bikorwa nka biriya byo gusambanya abana biragayitse. Kubona kandi umuntu ufite impamyabushobozi nk'iriya y'ikirenga PhD, ati w'umurezi wishora mu bikorwa nka biriya bigize ibyaha by'ubugome, ati ntabwo RIB rero izigera ibyihanganira.
yashimangiye ko abatazabizibukira iyo myitwarire bazakurikiranwa mu mategeko bagakomeza kugenda babihanirwa nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka tujye kuri iyi nkuru turebe amakuru akomeza kugenda avugwa. Amakuru avuga ko Uburundi buri kongera ingabo mu mujyi wa Kalemi. Leta y'u Burundi kandi yafashe icyemezo cyo kohereza mu mujyi wa Kalemi abasirikare n'imbonerakure bagera ku 29 kugira ngo rero biwurinde gufatwa n'abarwanyi b'ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi baba bafashe icyemezo cyo gusubukura urugamba muri uyu mujyi kandi usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika. Ingabo z'u Burundi n'imbonerakure zihahuriye n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, imitwe y'Abazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR, abacanshuro baturutse muri Amerika n'Amajyepfo ndetse n'Abanyalgeria. Ku tariki ya 13 Mutarama, ubwato bubiri bwari butwaye amagana y'ingabo z'u Burundi bwageze ku cyambu cya Kalemi buturutse i Bujumbura ku cyambu cya Rumonge. Nk'uko bivugwa n'ababubonye, hari hashize kandi iminsi igera kuri 3 indege ebyiri zagejeje kandi abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagera kuri 400 muri uyu mujyi. Abasesenguzi bagaragaza ko gushyira abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Kalemi bisa n'ibyabereye i Goma mu mpera za 2024, kuko hashyizwe abasirikare barenga 60,000 bari bahawe umukoro wo kuwurinda gufatwa na M23, ariko byarangiye M23 ibufashe tariki 27 Mutarama 2025. Icyakoze kuri Kalemi nta kimenyetso kigaragaza ko AFC M23 ifite umugambi wo gukomerezayo urugamba, kuko n'umujyi wa Uvira yari yarafashe tariki ya 9 Ukuboza 2025 yawukuyemo abasirikare abarwanyi bawo bose kugeza tariki ya 17 Mutarama 2026 bazamuka berekeza muri Kamanyola. Ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, iza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe bikorana bica amarenga ko bishobora kandi kongera kugaba bitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 biri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko kuva tariki ya 7 Mutarama ingabo z'u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri mu bikorwa by'ubugenzuzi mu kiyaga cya Tanganyika, cyane cyane kuva mu mujyi wa Kalemi gukomereza muri Baraka kugeza muri Makobola muri teritwari ya Fizi. Uwo munsi ingabo zigera ku 2,000 zo muri iri huriro zari mu bwato butatu zageze ku cyambu cya Baraka. Aha naho muri Kalemi hakomeje kandi kurundwa intwaro ziremereye n'intoya ndetse n'ibindi bikoresho byakwifashishwa ku rugamba. Intwaro n'ibikoresho ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC birimo drone 5 zikora ubugenzuzi ziyoborwa n'abacanshuro baturutse muri Amerika y'Amajyepfo, drone 4 zigaba ibitero bya CH4 n'indege z'intambara za Sukhoi 25 ebyiri z'akajugujugu 3 Mi-24 n'izindi za Mi-8. Tariki ya 9 Mutarama ubwato bwari butwaye abakomando barenga 150 b'ingabo z'u Burundi bari bahishe amasasu, bugaragaye ko ku cyambu cya Baraka bakomereza muri Makobola. Umusirikare w'u Burundi rero ufite ibeti rya sergent yasobanuye ko bafite umugambi wo gutera AFC M23. Abayobozi bo mu mitwe y'Abazalendo barimo William Yakutumba wiyita General nabo bahamya ko bafite umugambi wo gutera M23 bakayikura mu bice byose byo mu burasirazuba bwa RDC, nyuma yaho kandi kuye barwanyi mu mujyi wa Uvira. Tariki ya 18 Mutarama, umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Mbonimpa yatangaje ko ibiro ry'ingabo za leta ya RDC niryongera kugaba ibitero ku birindiro byabo rizatsindwa kandi ko amahanga atazahora arishyigikira. Uyu ni Benjamin Mbonimpa ibyo yagiye agarukaho mu by'ukuri avuga ati dushobora kuba tuvuye aha ngaha, atari ko nagira ngo mbamenyeshe yuko mu gihe isaha n'isaha ati twakongera kugabwaho ibitero dushobora kuzahita ntabwo twirwanaho, kandi ntabwo umuryango mpuzamahanga uzakomeza kugenda ubashyigikira. Uburusiya buriteguye gufasha mu gihe kandi bwo bisabwa, nk'uko Lavrov abivuga. Amashikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire avuga ko igihugu ciwe citeguriye gufasha mu guhuza impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu buseruko bw'iki gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo kwa kabiri, umushikiranganji Sergei Lavrov yavuze ko atacizere gihari c'uko intambara irangwa mu buseruko bwa DR Congo irangira ubu bwa vuba kubera ibibazo nkoramutima bisanzwe biri hagati ati bihari bitaroterwa umuti. Lavrov yagize ati dusanzwe kandi dufitaniye imigenderanire myiza na Kongo no hamwe n'u Rwanda, kandi turifuza kubona izi ngane hagati yavyo zirangira, ariko mvugishije ukuri ivyuko ino ntambara yoba iriko irarangira ubu bwa vuba nta birimo, ariko nta hamwe twosabwa ati kuba umuhuza nta numwe twozokwankira. Imyaka 4 igiye kandi kurangira
Uburusiya ubwabwo buri mu ntambara muri Ukraine, imwe mu ntambara iyeruye imaze imyaka myinshi cyane mu kinyejana turimo, kandi utwigoro tw'ibiganiro byo kuyihagarika ntaco turashikako. Kuva muri 2021 umuhari M23 wagarutse mu ntambara ya leta ya Kinshasa. Gushika ubu amaze kandi kuba utwigoro tutari dukeya wo kugarukana amahoro, kuva i Nairobi ukaja i Rwanda, kuva i Doha muri Qatar ukaja i Washington muri Amerika, ariko gushika ubu ntaco turashikako. Muri ico kiganiro Lavrov yabajijwe igituma gushika ubu intambara itarashobora kandi guhagarara burundu mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka guterwa ko igikumu Washington hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa RDC na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Sergei Lavrov yishuye ati kuvyerekeye utwigoro twa Donald Trump, eka mbere iyi ntambara iri mu ntambara 8 ku isi avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira we nyene ko iyi ntambara yasubiye kwaduka nk'uko yagiye bishikiriza. Hari ibibazo bikomeye bimaze igihe kirekire cyane rero bidatorewe umuti, ntushobora kandi kuvuga uko nyene ngo twashitse ku masezerano kandi ibintu bimeze neza. Hamande y'ibi ibibazo vyinshi hariho uno muhari M23, si ukuvuga ko wemewe n'amategeko, ariko n'umuhari ufise inguvu. Ndasubiyemwo, ari nka hamwe twosabwa interano mu gutorera umuti iyo ntambara, twovyihweza tukaraba ico twofasha. Amasezerano aheruka ubu bwa vuba, Perezida Tshisekedi na Perezida Paul Kagame baratege ku masezerano y'amahoro tariki ya 4 Kigarama umwaka waraye urangiye, ariko nticabujije ko inyuma yaho haba intambara zikarishe zatumye umuhari wa M23 yigarurira isagara ca Uvira kwa 10 z'uko kwezi nyene. Leta ya Kongo, abahinga ba ONU hamwe n'ibihugu vy'uburengero harimwo na Amerika bagiriza u Rwanda ariko rwo rufatiye umuriro M23 yo kuyiha uburyo abarwanyi, ari naco gituma rero ari rwo rutungwa urutoke. Leta ya Kigali yoyo bandanya yabihakana ikavuga gusa ko yafashe ingamba zo kwikingira ingaruka z'intambara. Kigali n'abahinga ba ONU nabo bagiriza Kinshasa ko ihaye indaro kandi igakorana n'inyeshamba za FDLR zirondera gusenyura ubutegetsi bwa Paul Kagame. Kinshasa nayo kandi irabihakana, mbere ikaba yaranagabishije umusirikare uwo ari we wese yufatwa akora nayo ko azohanwa bikomeye. Inyuma y'imisi 5 M23 ifashe Uvira yatangaje ko yari igiye kuva muri iki gisagara kiri mu kiyaga ca Tanganyika inyuma y'igitsuri gikomeye catewe u Rwanda, ariko bikaba bitabujije ko intambara izobandanya mu mitumba ikikije Uvira. Hagati aho kwa gatandatu w'indwi iheze hari igerekerezo rya 18-0 niho M23 yatangaje ko ivuye muri Uvira mu buryo bwuzuye. Bukeye bwaho ingabo za leta nazo zikaba zaje kumenyesha ko arizo zigenzura iki gisagara. Kuva iyi ntambara isubiye kwaduka, umuhari M23 wagiye yigarurira uturere tutari duke tw'intara za Kivu ya ruguru na Kivu ya hepfo, harimwo imigwa mikuru yazo Goma na Bukavu. Yagiye kandi kwigarurirwa mu ntambara zikomeye cyane zabaye mu ntango z'umwaka uheze wa 2025, mu gihe utwigoro twose two kugarukana amahoro muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo ataco urashika ko vyitezwe ko mu minsi iri imbere hazoba ibiganiro bizohuza abanyekongo ubwabo kugira ngo barondere amahoro, nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya.